convey my peace message to all the community residing in the state of Manipur. Again, let us forgive and forget everything. What is the past is past. We should sit together and we should bring a permanent solution. Restoring. First priority should be restoration of peace in the state. Opposition will say sun is moon. That doesn't have any ideology. What I said was totally an apology and a sadness, expressing my sadness and a grave towards the victims, those who are suffering peoples, those who are lost someone, loved one. I'm seeking apology to them as on humanitarian. I'm seeking saying sorry to them, not to anybody. Why I should say sorry to the terrorists? No, I'm saying sorry to those innocent people who lost their loved one, who. Sahi ani sangna mi je hana halaga dom hana halaga hujik so hana no mai ka na nom thamaga shoi gre hairi ni siu egi 21 2023 da siam na hairi ni ko lapses in security intelligence failure led to the large scale violence in the state. We take responsibility. It was our failure. Our lapses in security and intelligence. Train collide over Tengai with a sorry highway. Kangaudana aeroplane crashed over the highway. Sahi ani chumna sahi maga makai hena. Hana na dum labji hujik sorry India gi. Tongan ba political party leaders in no mi hat pa ya ba hat na mi lising yang khai hu he na hoji mayum makai leibam leita na relief camp na leiraga hoji ta sorry hai bi yaroi. You should be held more in responsibility adu masana more in responsibility the khangadi mai to hum thokpa ai resign to hum thokpa kari thoi hai bi he should have to be decided. Manipur la asu doctor basu Prime Minister ma office phamaga solution propriya ina solution propriya ina magi mi mayam ma nakong mi loi leina missionary mayam sisin larkan la kan taw ni sibai phatha thadoi tharai sibai sing tharai bami la ma muk tharai central force kai taw gada ma thau magi profit instruction later bagi la ga sida phau le 한주 탐정 그래 카드부터 감을 못다 감독 못다 호동은 나이 잡이 영웅할 나이 잡이 영래야도 마마는 이 뭐가 저래 나이는 자토 그래 이시마나 호동 나이 잡이 영웅이 영입니 할 나이 잡이 영입라 다들 알고 시바생세 가리길 알노 해봐 마시마 톡톡 들어가 뭐 거의 아니 막 시작하는 또 잡아서 하고 그래 enough is enough. Hoji tengah sini kita hendak mido action matik cang lagu ni. Kanan helam hendak ngani. Semana madana. Prime Minister lak pelak tapi tu macam dah. Madu kita macam lak teriapa. Madu macam ki Congress government na madu thudang pang thui apa. State government dah pilih bang thudang lo. Constitution dah pilih madu ki power function matik mapung pan apa cakap. Hoji kita madu Matau tau dre, matau tau heningi, hajabani, matau tau bermuhut dah, matu bertangga Prime Minister lak peralak tak berakana, matu tau serupudi, manguna pi berait ado, hingguan ni mapudi oil besuk, bandok cat padona, bandok kat tham kerja, mapu dah upaya lagi tak bagi, ni lah agak dukhan tau pau dah, hai bengam jauh betul lagi betul, dah bukti mana, adu kum tau bigunu, Bali Sarkar, Honorable Chief Minister Lusingba. Imobirena using sarkar asi tawgada mathau dang di tawdraga ningon da taina duna ba blame games hana leibse masi topio hada ihan mathamjani sarkar ma have a constitution of people right madi adhikar mad duty in function ase phajana di pangthok traga opposition party na paliba sarkar da afapata Jumilali hadna Nangna Mausani dubu ruling party and ruling government na Sarkan Congress amade opposition
ग्रुप पार्टी ताइनबसे मसे पा थोकते मणिपुर सरकार पालिबा सरकार से हक तक थोई हाजब ताई मदि मागे पावन फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ना संविधान पीरिबा जुगुम्बा ड्यूटी न फंक्शन मदि राइट्स अदो मदुगी मथौदान अदो बांधोक थम्मदौना तौरिबसे मसलाइबक थीबनी थमजगे मखोम गुड पा कन तौरगा करिसु तौबंगमदना मागी युमदा मागी इंखोलदा मयामदा दोखोन तौसला फाबदा ngamngamdabase masidi mari weakness gai lai masini prajana hangnari bu angse kaigi ma non the piriba right se magi power and functions of pakthong to bano kai daure sini hangibase hangliba question se buji power pakhum phangdri pakhum pame state government the pirib se constitution pir madugi संविधान नैनबा तमनते अदुगु सरकार हाइबसे अंडर द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फंक्शन तौनारी बिंगतने मदो पैरालाइज तौरबा मी अमना उरबसु तौंगमदबा लेंगमंगमदबा उरबसु ngamangmdaba दौना सुम तुमिन येंगने बिसे करिनो नागा कुकी मतंगदा नागा कुकी ये इरांगदा प्राइम मिनिस्टर लाखिब्रा लाओ हाज डिमांड तौहिब्रा सिनी सिचुएशन से खेनाई हुजेके लेरिबा वाथोकसिगा अदुंगाइगी वाथोकदगा खेनाई नागा कुकी गुदि प्रजा की लेवल दा इथनिक क्राइसिस नत्ते होरकसे लन होब कांगु मसेन खन्नरक्तुना मदो इथनिक क्राइसिस मानहन बवानी मनुंग द इल्ली गुदि लन होब कांगु न इल्ली बनी इरांग लेरबसु अदुंगाइगी सरकार दना कॉन्स्टिट्यूशन दा पीरिबा सरकार स्टेट गवर्नमेंट पीबे मथौदान फजन पांथोई मदो सबसाइड तौनबा मदो कंट्रोल तौनबा हादना पीस कमिटी सेमदना अदुगा नागा कुकी की लीडर सिंह सल्ला सल्लागा खुन खुंदा जगह जगह दा चक्तुना ईरान दो मुठनबा नेमथनबा प्रजादा मनुंग मी फत्तब कांगुन इंसल खनहनिबदो मदुगी अदुगुम वाला लौबीगनु अखोई मी ममा मपान पोप मचा मणिपुरी ngakpeni khana chaina ba yaba potna te hajana committee semdana mi thadana peace initiative amati peace committee semdana peace message pi chatle state government ma thaudan phajan pangthoya maduda example na hajabda uzari sanga tian hokip ka madu matamda asamda ukhulga cycle taina boda adwaida khana se ne thui habadegi makhoi ni chalaga mapa masa chalaga ada khadu ai isa maksu senapati ai choratanpur district ki lamdan khunda mi khara mai thado le kuki sing allegedly kuki sinaw sina kabui khuna mai thado I habadegi adu matam ki kendra MLA habtare minister oramba khokhamang saika isaga सत्ना मधुदा आलम सिंह दा कोय खन सेंग गनु खन से मी फत्तब सिंह तौजबनी प्रजा अखो कुकी नागा मसेन नत्ते मसिन लानहौम सिंह इंसन ग तौबनी नखोय सावरंगनी दरसु सावसु सावना फादरगा इंग तपना लेमिन होना सी तना खोय सत्लग थेंदु है नाय कांगपुपीदा नागा कुकी रिकंसिलिएशन मीटिंग इसामक चलगा चुप्पा और बताइए नागा की लीडर कुकी की लीडर चार्ज की लीडर मैं कौरा जो है अगर रिकंसिलिएशन मीटिंग से फटना पांथुई असुमाय तौदना सरकार की मथौदान फटना पांथुई जबने मतम कुइब कुइदबदुना प्रजा की लेवल तब होतागी अदु मतम सही हागनु हतानी फोचलो अंदर हाइब तारे ग्रुप सिंग मिंग पंचनिंग दे लान होब कांगुदना इंसल का तो हनबनी हंदक किसिदी कदायदी काइथरी लाजु प्रेस हाइजखरे मकोकदगी MLA मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर लेवल दगी काइथरकना हम खोंग फकाय पने थोड़े बहुत थोकसे इम्फाल द मिनिस्टर MLA सिंग से लेजा सेना खरा
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯤꯁ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯗꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ MLA-ꯁꯤꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯁ 이니시티브 ꯂꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯇꯥꯗꯕꯅꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯦ What is this? ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯪꯗꯥꯅ ꯈꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯎꯪꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯄꯤꯁ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃꯅ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯅꯣꯡꯃꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯡꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯗꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯒꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯣ ꯐꯒꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯤꯁ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ 이자티 이프럽증 심사는 레미나나바 마우사금 아코이 레미나나바 그이 토당 또 빠카치게 하비시 프라자싱 폴리티컬 파티싱 뿌려박지 허우르가 피스케 이니시티브를 헌닝이 로니나 센터 땅내보다 깔 마토 따라바수 아코이 쩌면을 간이 또 헌닝이 아포지션 사이트게 허우르 파우다 레스폰도 나이덤 마카이 또면 레이비스 까리게노